السلام علیکم. یک مردینی بی ایه 5 جنک بے. جوانی ایه جنین وفات کنتے. چوکنگا کسان بے. بلے دومی سیر نکا. وتی زندگیا وتی چوکانی تربیت سرگوازینی. جنک مزن بیانتی سیرے لائک بیانتی گوڑا ایک رشتہ کئی. مستری جنک وستا. گوڑا مستری جنک گوشی منی پیت ما سیر نکنا تو منی گوارانا ول سیر دے من تی گونا بیان ترا سنبالا تی خیال کنا. امشے جنک کانی سیر بیتے چارے نانی مستر جنکنگا جنین چوک بیتے سیر نکوتا پیت وفات کنتے. پیت وفات کنتے سیروچ پورسا روانتے نی چارمی پنچمی روچا روان وصیتا چیک کنا. وصیتا چارا وصیت تو کا پیتا لکھتا کہ ای کے لوگی امی لوگا کے نشتگا ای لوگا بار مکنے تا وتی جنکانی استا وصیتی کتا. ای لوگا بار مکنے تاکہ جنکے مستری گوارشو میں سیر مبی. ہاو بلے کستر گوارانا صبر نیستا. وات موتا بریان چون چو مئی حقی ملوٹی وتی حقا ادا ودانچو ورا مستری گوار گوشی مشکلی نئی من اعتراض نیستی شما وتی ورثا بار بکنے. امشی گورا گوار گوشا ما لوٹی وتی لوگا پیت ماتی لوگا با کنے باہے پیسا ریکیا مچو درکے اما بزیرتے بزانی لوگا با کننتے. امشی گورا مستری گوار گوشی شما منا امی کے مردما لوگ گتا اشی رقم منا بدیتا مشی گونا حبر کنا. گورا گوار گوشا چیا تو چی لوٹے حبر کنے شما لوٹا کمو محلت بزیرا یہ کر رہا چیزیں ماما بنندہ ای لوگا تانکہ ما وتی وستا جائے بے پٹا مروان دیگی لوگی چیزیں منا بھی ملی گوڑا ہمیں ای تقریباً چیزیں ماما بدن تھی تاکہ میں لوگا خالی کنا. ہمشے رقم دین تھی ای مردین سرا جن تیلفون گوشی بیا واجہ منی برات تو میں لوگ گتا ہے منی پیت ماتی لوگ بیتا ما مستر گوارا منی پیتا وصیت کوتا بیتا بلے کمو منی گوارانا جلد بازی بیتا جلد بیتا. ہمشے لوگ باکو وتی بارے زورتا منا جائی نیستے گوڑا منی یک خواہشی کہ تو منا چیزیں وقت بدے تاکہ ما وتی وستا لوگی چیزیں بے پٹا ما ایدہ چی در بھی آیا منی پیتے سامان ایدہ چیزاں یادگیراں اشانا ما گوڑا جاگئے چیزیں بے پٹا ما یک کسیا منا کمو ٹیم بدے چیزیں ما بدے. بچے گوشی شر مردین گوشی منی گوار ارچی تو گوشے منا جلدی نہیں. ہمشے 2 ماہ گوزی جنے کم دا امی لوگا نشتا 2 ماہ گوزی ای مردین تلفون جا جنے کے کرا گوشی نی جنک پریشان بھی کمو پریشان بھی گوشی تو مزانا متی سرا دیر کو تا مترا انگا تک جواب نداتا منگا نشتگا من بے بخش من تی گنہگارا یعنی تی لوگی مہد گیش کو منگا تک در نہ کب تگا. بچے گوشی اننا چوشے ابر نئی ما ای ابر وستا تلفون نہ جاتا من ترا ای ابر وستا تلفون جاتا کہ ای لوگ متی نامہ حول کتا او تو بسمج تی مہرے اگا تو منی گونا نکایا موافق بے نکاح کنگا موافق بے یعنی اگا تو منی گونا نکاح کنے اے لوگ تی مہر بیتے او اگر ترا منظور نہیں ترا تو وش نبی گوڑا زبردستی نہیں تو بے سمجھ تو نکاح نہ کنے منی گونا منا اچ مشکلی نہیں بلے ای لوگ ما تی نامہ کھتا گوڑا تو بے سمجھ ای لوگ منی طرف اچھی تی وستا ہدیے یعنی تو بے سمجھ توفیں تو بزیری او گوڑا جنک پریشان بھی کشی نامہ اشی دیتا نا اشی امنا دیتا ایچ تو
چون يعني شي مردينا چو سوچتا نمشي گوشی ما گوشتی مردینا گوشتی شرری تو منا کموتیم بده أنا مهلت بده ما استخارة وانا نمازي وانا دعاي كنا قولا مترا جواب ده. المهم جنے کا نکاح قبول کو و بچکے گنا سیری کو و ماشاءاللہ گوشین شرری مردی بیتا پیسے بھی بیتا مال دولت واحترام واخلاق ومنصبي بالتقي يعني شري كار چیزی شر بیتگا نام ولا مردمی نامداری مردمی بیتا امشي صبر ودقي بر الوالدين وتي بيتي دعايانشي وتي صبراتي جنكا وتي بيت ماتي لوگ بيرست وتي شريك زندگی شريك لوگ واجه بیرستی الله يستر کو در پدر بھی نبید لوگا چی دننا بھی در کائگے نوبت نیاتک ارکسا الله رزق دنتی و ای رزقت کا بارک کا امردم لوگا بھی نشتا الله ای رزق را دنتی کالی چیئے مارا ایمان لوتی وتی سرا وتي رب العالمين سرا أولا بدرندا وتي سرا مرتيجيش كساش مشكت من نتوارا